29 नं सोनाब क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव जौगानायनि दोहौ। एमएलए रबिराम नार्जारिया सानसेयावनो गंब्रै मडेल अंगनाबादि मिरुफोरखौ बेखेवदों। एमएलए रबिराम नार्जारिया 25 लाखनि एनआईडीएफ फान्डनि गंब्रै अंगनाबादि मिरुखौ बेखेवनानै होयो। क'क्राझार जिल्लानि 29 नं सोनाब क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव खुदिया जौगाथाय मावथांखिनि सिङाव आसाम सोरखारनि बिथांखि बायदियै अंगनाबादि मिरु गायसननो क'क्राझार जिल्लानि दतमा खुदिया जौगाथाय मावथांखिनि सिङाव गोग्लैनाय 2 नं नेपालपारा आरो पुथियापारा गासै गंब्रै मडेल अंगनाबादि मिरुफोरखौ एमएलए रबिराम नार्जारिया बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव एमएलए रबिराम नार्जारिजों लोगोसे दतमा जौगाखां खोन्दो मावख'गिरि बिमला बरगयारी, दतमा गथ'सा जौगाखां मावथांखि मावख'गिरि सभिता ब्रह्म, बिपिएफनि मावथिफोर, अंगनाबादि मावथि आरो हेफाजाबगिरिफोरा बाहागो लादों। मोर 29 नं पश्चिम क'क्राझार समष्टिर टोटेल 4टा अंगनबाड़ी सेंटर मुखली करिबर कारणे कार्यसूची हातत लैसु। प्रथम मैं आमार दतमा आईसीडीएस प्रजेक्टर अधीनस्थ आमार कालाइगाव बुटियापारा गाँवखनर जितु अंगनबाड़ी सेंटर नतुनकै तेखेतসকলে অসম सरकारे दिया जितु पान्दर अधीनत मडेल अंगनबाड़ी सेंटर हिसाबे गृह निर्माण करि उलियाइছে हेतु मैं मुखली करिलु। और द्वितीयतो मैं यार परा गई पेलाय कमगुरित एटा आखौ आछे मडेल अंगनबाड़ी सेंटर हेइखनकো मैं मुखली करि दिम। यार पिছত आमार नेपालपारा अंगनबाड़ी सेंटर आछे हेतु मुखली करार पाছত दतमार 3 आमार अंगनबाड़ी सेंटर मुखली करार कार्यसूची समाप्त गति जाब। यार पिছত मैं आमार कचुगाँव आईसीडीएस प्रजेक्टर अधीनस्थ आमार चराइदाखा गाँवखনত एटा मडेल अंगनबाड़ी सेंटर आछे সেই मडेल अंगनबाड़ी सेंटारको मैं आज मुखली करिबर कारणे कार्यसूची लैसु। आमी सकले जानो जे অসম सरकारे द्वितीयबार सरकारत आहार पाছত तेवलोके गोटेই आमार अंगनबाड़ी सेंटारबिलाकर गृह सुंदरकै सजाई तुलिबर कारणे मडेल अंगनबाड़ी सेंटार जो कन्सेप्ट সেই कन्सेप्ट लै पेलाय प्रतिकन मडेल अंगनबाड़ी सेंटार नामत 25 लाख टका धार्य करी आज गोटेই অসমখনতে बनाई आछे। मोर समष्टितो भालेखिनि अंगनबाड़ी सेंटारबिलाक बनाई थका होइसे माने भालेखिनि मुखली करि दिया हल आको बनाई थका अवस्थातो आछे। এই বছর आरो टोटेल 42টা अंगनबाड़ी सेंटार অসম सरकाৰৰ পৰা आको पाবলৈ सक्षम হৈছো। যিসকলক কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে ফাউণ্ডেশ্যন কৰি পেলাই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰি আছে। মই ভাবো আকৌ তেখেতসকলে কণ্টিনিউৱাছলি যদি বনাই থাকে 5-6 মাহৰ ভিতৰত অংগনবাড়ী সেণ্টাৰখিনি নিশ্চয় ওলাব আৰু মুকলি কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা আজিৰ দৰে কাৰ্যসূচী লোৱাৰ সুবিধাখিনি আমি পাম। अंगनबाड़ी सेंटारबिलाकर प्राय भागे तेनेकुवा माने उपयुक्त घर नथकार कारणे आमार बेनिफिशियारीबिलाके यथेष्ट कष्ट पाइছিল। आमार जिসকল वार्कार हेल्पार सकले कौन छात्र छात्री सकलक भालके खुवाबर कारणे पढ़ाबर कारणे अनुष्ठान बा गृह नथकार कारणे असुविधा पाइছিল। आमार स्कुलबिलाकर लगत एওঁলোকে एकेलगे যদিও কৰা হৈছিল কিন্তু केतियाबा स्कुलबिलाकत करिले यथेष्ट असुविधा হৈছিল और बहुखिनि आमार अंगनबाड़ी सेंटर आछे जत नेকি घर नथकार कारणे कारोबार घरत बा क्लाब लाइब्रेरीबिलाकत करिब लगা হৈছিল। এইবিলাক অসম सरकारे बुझी आज निजाबबीयाके अंगनबाड़ी सेंटारबिलाकर घरत जे प्रयोजन आछे সেইখিনি তেওলোকে আজি उपलब्ध करि पेलाय उपलब्धि करि जिखिनि घर बनाबर कारणे व्यवस्था लैसे यार द्वारा दी यथेष्ट डिपार्टमेंटर उपकृत होइसे। आमार शिक्षकসকলৰ कारणे गार्जेनসকলৰ कारणे बेनिफिशियारीबिलाकर कारणे सबर कारणे यथेष्ट उपकृत होइसे और हेतु खूब एटा ভাল प्रजेक्ट बुली आमी कब লাগিব। एटा कथाটো हल जे अंगनबाड़ी सेंटारबिलाकर गृहतो ভাল হৈ গল কিন্তু যিসকলে আজি अंगनबाड़ी सेंटारबिलाकत काम কৰি আছে आमार वार्कार बा हेल्पारबिलाकर
যিখিনি তেখেতসকলক ৰিমুনাৰেশ্যন দিয়া হয় যথেষ্ট কম হয় আৰু আজিৰ যিটো বজাৰ য'ত নেকি প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ দামবিলাক বাঢ়িছে মূল্যবৃদ্ধি যথেষ্ট হৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত আমাৰ কম চম এইবিলাক দৰমহালৈ ৱাৰ্কাৰ হেল্পাৰবিলাকে নিজৰ ঘৰ সংসাৰো চলাব নোৱাৰা হৈ আছে সেইফালে নিজৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যত্ন লোৱা কামতো তেখেতসকলে শান্তি মনেৰে কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ আছে গতিকে ঘৰখনক যেনেকৈ সুন্দৰ বনাবৰ কাৰণে মডেল বনাবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা দায়িত্ব লৈছে বা পদক্ষেপ লৈছে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ এই ৱাৰ্কাৰ হেল্পাৰবিলাকৰো যিখিনি দৰমহা সেইটো অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বঢ়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা বা চিন্তা চৰ্চা কৰাটো মানে যথেষ্ট দৰকাৰ আছে প্ৰয়োজন আছে গতিকে মই অসম চৰকাৰৰ ওচৰত এওঁলোকৰ হৈ ময়ো দাবী জনাইছোঁ কাৰণ এখেতসকলে বহু বছৰ ধৰি নিজৰ দৰমহাখিনি বঢ়াবৰ কাৰণেও অসম চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে দাবী দাৱাও কৰিছে আন্দোলনো কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে পূৰণ কৰি দিয়া হোৱা নাই সেইটো সোনকালে পূৰণ কৰি দিলে মই ভাবোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক আমাৰ আজি পদক্ষেপ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি ভালকৈ সেইখন ঘৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা দীক্ষা দিয়া বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইহঁতক জ্ঞান মানে দিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা যিটো কৰা হৈছে সেইটোও সফল হ'ব আমাৰ মানে মানুহবিলাকক সেৱা কৰাৰ যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য সেইখিনি পূৰণ কৰাৰ বেলেকাত যথেষ্ট ভাল হ'ব ক্ষতি নহয় আগতে কৰিলেও ক্ষতি নহয় পিছতো কৰিলেও ক্ষতি নহয় মানুহবিলাকৰ যিটো এটিচিউড মাইণ্ডছেট ইতিমধ্যে যিটো চেঞ্জ হৈছে মানে BTC অঞ্চলত নতুন এটা চৰকাৰ আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী আনিবৰ কাৰণে ৰাইজে যিহেতু মনস্থিৰ কৰিছে গতিকে ইলেকশ্যনটো আগুৱাই গ'লেও একো আমাৰ ক্ষতি নহয় পিছুৱাই গ'লেও একো ক্ষতি নহয় লাভ আমাৰেই হ'ব